utsindira match nyinshi nubwo defense igutwarira ibikombe ariko attaque igutsindira imikino. Kuri Gabriel Jesus nta guprova ko yaba umwataka Arsenal yagendera igatwara igikombe cya championnat byaragora no muri Man City ntago byigeze biba kuko mu gihe cye Aguero yari ahari. Kai Havertz nawe kubiprova ko yaheka ikipe ya Arsenal igatwara igikombe byaragora muri seze ebyiri biranze. Agerageje na Mikel Merino nawe ntago byakunda niyo umwaka utaha yamugenderaho ntago yamurengereza ibitego 10. So magambo make akeneye umwataka typique. Icyo kintu bagomba kukitsaho cyane kuruta ibindi byose ariko no kugura mediateur impamvu mugarutseho umubora cyangwa se umutekinisiye mu buryo buhagije. Nibura Mikel Arteta yaba yatangiye kubona yuko mu mwaka utaha bamuteze kuruta ibindi byose yatangira gutekereza uburyo equipe yatangira kugira ababora benshi abatekinisiye benshi kugira ngo umupira kuwutembereza bikunde. Remember kuri match ya Paris Saint-Germain muruka abantu benshi bavuze ngo yabuze Thomas Partey hagati muri mediane. Uzi icyo bisobanuye ko Arsenal abakinnyi nyine bashobora gukina umupira wa possession muri yo bakadictatinga tempo y'imikino mu buryo bukurikirana match nyinshi ntago ari benshi muri yo kuko ibura umukinnyi umwe igasafaringa ikagira ikibazo kubera iki ifite abakinnyi baba battlers benshi bindwanyi benshi ariko batari abatekinisiye kuri baro kandi umupira wa Mikel Arteta ushingiye kugumana umupira igihe kinini. Yes, hanyuma ngiye Arsenal rero Zubamende ubwo ni transfer ya mbere muri Arsenal yatangiye baracyafite igihe cyo kuba bakwiyubaka bagashyiramo Wortayizamu maze iminsi usa nkaho rwaza imitima abakunzi b'ikipe Arsenal ubwo tuzarinde turebe uburyo ikipe izubakwa sezo irangiye. So umusore w'imibare muri mwaka w'imikino mu mikino 40 namaze gukina muri Real Sociedad ubwo ni mu marushanwa yose amaze gutsinda ibitego 2 atanga n'umupira umwe uvamo igitego. Ariko ibingibi nibibakanga uyu ni wa mukinnyi ushobora kubura muri equipe iyo ari mu kibuga ushobora kutarializinga ko arimo akora akazi karyoshye keza ariko yaba adaharuka bifiringa kadahari. Ko umusore nyine ukora kazi katagaragarira abantu amaso cyane. Ameze nka Pedri muri Barca Pedri nta assist 10 afite muri no mwaka w'imikino nta n'ibitego 10 afite wapi afite imibare rwose assist ni nka 7 n'ibitego nka 5 aho ngaho mu marushanwa yose ariko n'umukinnyi Barcelona itabura muri ikeneye muri mediane buri gihe kugira ngo itsinde imikino. So mvuga ni baba basuri nyine baba bakora undi uyu namugeranya nka Cazorla abantu bibuka Arsenal Cazorla umupira yakinaga tuvuga uri tekiniko n'umusore umutekinisiye cyane. Cyangwa babyumvishe reka twerekeze kuri Real Madrid. Inkuru y'urukundo rwa Real Madrid na Carlo Ancelotti umutaliyani ifite ihure n'inkuru y'urukundo rwa Xabi Alonso umunyespagne na Bayer Leverkusen mu Budage. Ya nibyo Xabi Alonso yamaze gusezera muri equipe ya Bayer Leverkusen biro official yamaze kuba basezeraho rwose. Uyu mwaka w'imikino nurangira azatandukana nayo. Ibyo ngibyo rero nubwo bamubaje mu kiganiro n'itangazamakuru agasa nk'ubikwepa bamubaza ati se waba ufite passport ikujyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri valide ubwo bashaka kumwumva bavuge ahita avuga ati ndayifite bumve niba azaba ari kumwe na Real Madrid mu gikombe cy'isi cy'amaklebe. Ariko nanone amakuru ari muri Espagne akanemeza yuko Carlo Ancelotti yamaze kubwirwa ko rwose agomba gusezera equipe ya Real Madrid tariki 25 z'ukwezi kwa 5 ko turimo abazaba bakina match ya nyuma ya championnat. Carlo Ancelotti azafata mikoro asezera abafana b'ikipe ya Real Madrid. Xabi Alonso nawe ahisa asezera muri Leverkusen. Urumva ariko ni ibintu nyine bihuriranye ariko n'amakuru yarazwi cyane nuko Xabi Alonso agomba kuza muri equipe ya Real Madrid. Carlo Ancelotti gutandukana nawe umwanzuro wafashwe nyuma yo gusezererwa n'ikipe ya Arsenal nibwo ubuyobozi bw'ikipe ya Real Madrid bahise bafata umwanzuro ko batazakomezanya n'uyu mugabo Carlo Ancelotti. Nawe biteganijwe yuko agomba kwitafata ikipe y'igihugu ya Brazil. Ariko amakuru ataraba clear neza ariko nanone afite ahuriye no kuri cyane nuko Xabi Alonso atazaba ari kumwe n'ikipe ya Real Madrid mu gikombe cy'isi cy'amaklebe. Ahubwo igikombe cy'isi cy'amaklebe Real Madrid biri likely cyane bifite amahirwe menshi ko izaba iri kumwe na Santiago Solari n'umutoza ni izisahani ni directeur sportif muri Real Madrid
n'umugabo ushinzwe ibikorwa bya siporo muri Real Madrid, ariko yanabaye n'umutoza wa Real Madrid. Abantu bazi Santiago Solari uretse kuba ari umurejande wa Real Madrid ari no mu buyobozi bwayo muri iki gihe. So ashobora gufata Real Madrid akayijyana mu gikombe cy'isi cy'amaklebe. Nyuma y'igikombe cy'isi cy'amaklebe Xabi Alonso akaba aribwo atangira inshingano ze muri Real Madrid. Xabi Alonso yarabwiye ati igikombe cy'isi cy'amaklebe ati byasaba ko tubiganiraho inshuro zirenze imwe kuko ntago yifuza kukijyamo. Urabizi ko muri Real Madrid barashyuha cyane, akaba yagira ikosa iryo ryose akora wenda ikipe ikaba byagira umusaruro itateganyaga, bagatangira kumubarira amanota ye, bagatangira kumubara nyine kuvuga ati utangiye nabi. Ntabwo intangiriro yifuza ko ari uko zaba zisa, kuko n'ubundi shampiyona zizarangira igikombe cy'isi cy'amaklebe kiza mu buryo bwihuse cyane. Urumva ntabwo yagira igihe kinini cyo kubanza kumenyana na ekipe ye no gutegura ekipe ye. Ibyo byamugora cyane ko ari umutoza ufite system itandukanye cyane niyo Real Madrid yakinaga muri iki gihe hamwe na Carlo Ancelotti. Urumva rero kubanza kwigisha bari abasore system y'abadefenseur batatu, wing back wo ku ruhande rw'iburyo, wing back wo ku ruhande rw'ibumoso, abamediateri batatu ndetse n'abataka babiri n'umumediateri umwe mu mugongo wabo, cyangwa se umwataka umwe n'abawinga babiri. n'uburyo yanimamo system muri ekipe ya Bayer Leverkusen. Xabi Alonso agomba gusinya amasezerano kugera mu 2028, ubwo ni imyaka 3 muri Real Madrid. Uyu mugabo bamwijeje ko bagomba kumusinyishiriza umukinnyi ukina ku ruhande rw'ibumoso kuri gatatu. Kuri ubu ngo bafite uwo kuri kabiri byamaze kuba confirmé, Trent Alexander-Arnold. Bamwijeje ko bashobora kumugurira umudefenseri w'umutima wa defense, nk'umugabo ukina abadefenseri batatu. Of course agomba kugira depth, abakinnyi bahagije muri defense, kuko Real Madrid abakinnyi benshi bakina umutima wa defense muri iki gihe barimo baravunikagurika cyane. Ba Eder Militao, Rudigo yaravunitse, David Alaba n'uwimvune nyinshi cyane. Bakeneye kongeramo depth kugira ngo uko yifuza kwarinya abadefenseri batatu bizamuhire. Barifuza no gusinyisha umukinnyi hagati muri mediane. N'umugabo Ruvia ukoze akazi keza cyane muri ekipe ya Bayer Leverkusen, kuko muri sezo 2 n'igice ayimazemo. Abantu babyibuka neza sezo yabanjirije iyashize yatwaye igikombe cya shampiyona. Iyi ekipe yigezemo ari ekipe ya 16 ku rutonde rwa shampiyona. Yari ekipe ihagaze ahantu habi cyane, ariko icyo gihe yashoboye kuyikura mu murongo utukura ayishyira mu ma ekipe meza cyane. Izisa araza ikarifiya muri Europa League. Abantu abizi ko yakinnye finali ya Europa League atsindwa na Gasperini ya Atalanta. Ariko muri rusange muri ekipe ya Bayer Leverkusen yaramaze gutoza match zigera ku 138, afite intsinzi 89 sorry, yaranganyije match 31, atsinzwe match 18 zonyine. Yatwaranye n'igikombe cya shampiyona Bundesliga, abantu babyibuka y'umwaka ushize, anagitwara asunitse imikino 51 nta match rimwe atakaje. Umwaka ushize afite Bayer Leverkusen nziza, yaragiye ashyiramo ikinyuranyo cy'ibitego 160 cyo bita goal difference. Atwarana nabo kandi na DFB Pokal ndetse na Super Coupe hariya mu gihugu cy'Ubudage. Nibura yarahagaze ku rwego rwa 63 n'ibice 8 mu gutsinda imikino muri ekipe ya Bayer Leverkusen. Uyu mwaka w'imikino nibwo akibuze kubera Vincent Kompany ku mpamvu zitandukanye nyinshi zamubayeho muri Bayer Leverkusen, ariko n'umutoza wakiniye Real Madrid arayizi, yifiteho ubunararibonye buhagije. Umutoza by the way yanabaye muri academy ya Real Madrid, ari umutoza wayo, aza kuyivamo aca ndumva ari muri Real Sociedad. Bayer Leverkusen iza kumuzana imuhereza akazi nk'umutoza mukuru n'ahandi hantu yicaye kuri touchline. N'umugabo wifuza gukina umupira w'imbaraga wihuta cyane utandukanye n'uwa Carlo Ancelotti. Arifuza gukina umukino uzaba udictatinga tempa. Nuvuga Real Madrid karusho bari umwe bahura nawe uretse mu gutembereza umupira ariko no kwiharira umupira. Icyo kintu Carlo Ancelotti no mwaka w'imikino kiramugoye cyane, kiramuvunnye cyane ku buryo arimo aranima systeme nyinshi zitandukanye, 4-4, 4-2-3-1, 4-4-2. Itekerezwa ko agomba kuzakinisha ku munsi w'ejo contre FC Barcelona. Ibi byose yagiye abikora mu buryo bwo gushaka uburinganire muri mediane, ariko ntago yigeze abubona nyuma yo gutakaza Toni Kroos. So niyo mpamvu bamwijeje no mu bakinnyi bagomba kumushyiriramo ko bagomba kumushyiramo umukinnyi hagati muri mediane. So kipe
ya Zabi Alonso benshi barimo baratekereza kuri staff technique. Hari umugabo witwa Antonio Pintus n'umwe mu bagabo bashinzwe kongerera imbaraga abakinnyi b'ikipe ya Real Madrid, ariko utari muri staff technique ya Carlo Ancelotti, ariko bamaze kumwizeza yuko uyu mugabo bagomba kumurekura akazizanira uwe wongeraga imbaraga n'undi abakinnyi muri ekipe ya Bayer Leverkusen. Yes, ngibi ngaye ngoko rero ndumva ari nizo nkuru zari zirimo gutrendinga guhera ku mugoroba mu ijoro rya cyenda ndetse no muri iki gitondo twagombaga kubaganirira. Ubwo Zabi Alonso no gutangira ikiragano gishya nk'umukinnyi wakinira ikipe ya Real Madrid, tukareba niba azaba successful cyangwa se bizamukundira mu kuyitoza, kubera yuko na Zidane nyango byaramuhiriye, yarayikiniye nk'umukinnyi mwiza cyane ndetse yibera n'umutoza mwiza cyane. Ya na Zidane byagenze neza, atwarana nayo Champions League 3, arongera anagaruka, arongera arayitwara, atwarana nayo ibikombe bya championnat, ayifatiramo n'imyanzuro ikomeye cyane Zinedine Zidane, kuko mu gihe cye muri Real Madrid niwe muntu watumye Gareth Bale atongera kwibona muri squad ya equipe ya Real Madrid. Birangira musohoye, ahereza amahirwe abarimo ba Isco ndetse na ba Marc Asensio. Gareth Bale birangira asohotse ajya muri za Tottenham Hotspur. Kuri ubu ngubu n'umukinnyi wasoje umupira w'amaguru igihe kitageze imburagihe, reka mvuge muri ubwo buryo ko Gareth Bale umupira wuvuyemo akiri muto cyane. Kuri Zabi Alonso n'umugabo we Real Madrid ntago irimo imwizeza kumuhereza imbaraga nk'izo yahaye Zidane mu gihe cye, kuko mu byo Real Madrid yabwiye Zabi Alonso ubwo ni Carlo Ancelotti yamubwiye ati hari ikintu kimwe utazagiraho ijambo, kudesida umukinnyi winjira muri Real Madrid. Uvuga ngo umutoza atange recommandation ibe nk'itegeko y'umukinnyi winjira muri Real Madrid. Ibyo ngibyo ntibyigezeho muri Real Madrid, nta nundi Florentino Perez yigeze ahereza ayo mahirwe. Florentino Perez we agura abakinnyi atekereza ko ari beza, ko nk'izi sa Arnold yamaze kumugura kandi Zabi Alonso yari ataraba umutoza wayo. We agura abakinnyi atekereza ko ari beza, ukaza ukabatoza, waba udashoboye kubatoza ngo batware ibikombe akakwirukana. Kuko mbere ya 2018 yaramaze kwirukana abatoza 13 mu myaka 16. Harimo ba Jose Mourinho, harimo ba Del Bosque, ba Manuel Pellegrini, ba Rafael Benitez, aba Santiago Solari, abitwa ba Julian Lopetegui. We yarakuburaga, agura abakinnyi atekereza ko ari beza mu mpande z'isi, beza 11 beza, aba Galactico, akaza akagura Jude, agura ba Mbappe, aratekereza no kugura abandi bakinnyi benshi bakiri bato barimo basoza amasezerano. Akabwira ati niba utabatoza ngo batware ibikombe, ndakwirukana nza n'umutoza ushoboye kubatoza. Nabyo bayi kuri Carlo Ancelotti. Ko Perez aravuga Carlo Ancelotti ni gute atwara Champions League akongereramo Mbappe ntongere kwitwara, nta nusohotse. Ukavuga ngo byakunaniye ngo kubaka equipe. Barcelona ikagutsinda inshuro 3 zose muri champion, ikagutsinda finali ya Copa del Rey, ikagutsinda Super Coupe finali, ikagutsinda. Ejo nabwo ishobora kumusubira nta wamenya, kuko uwagutsinze yanakongera akashyiraho nini no gutsindwa n'ikipe ya Arsenal muri Champions League imikino ibiri yombi, even na Santiago Bernabeu akatsindirwa. Florentino Perez atakubaza ikibazo kimwe, ntago bishoboka. Nongeyemo imbaraga kugira ngo tware ibikombe, none tugiye kugira umwaka urane blanche utarimo igikombe cyari cyo cyose. Perez izo negotiation ntagazibuka, ntago yibuka ko mu myaka uhamaze uri umutoza wayo nk'umurejande ufite Champions League enye wahatwaye, arakubwiye ati va mu nzira rwose. Perez ntaga negosia abakinnyi beza yaguze, ugomba kubakoresha ugatwara ibikombe. Turaza kugaruka muri Espagne